I don't think that Rodri deserves Ballon d'Or. Honestly, he's an amazing player and had really good season. But in my opinion, Vinicius deserves it more. He won almost everything this year, and he was key player in important matches. Not like Haaland, for example, who always disappear in big games. Vinicius also improved his finishing abilities last year and scored a lot of goals. But of course, if you compare his numbers to me in my prime, it's still really low. Because I think that I set the bar incredibly high. I don't want to be arrogant, but Junior still can improve more. I need to teach him some tricks, but I really think he is... Uyu dutangiranye ninde? Uyu ni Cristiano Ronaldo, ikirangirire, umunyamafaranga. Uyu ninde? Afite amafaranga hagije. Uyu ni Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hano yarari kuvuga ku bintu bijyanye na Ballon d'Or imaze iminsi yarahawe Rodri, yarimwe Vinicius. Ari kuvuga ko Vinicius yaribwe bigaragara. Namwe kandi ndabyizera ko abafana banjye, abafana mufana football, namwe mwarabibonye ko Vinicius bamwibye. Abamwibye banga abirabura, muri make namwirabura upfa gutsindira Ballon d'Or. Ni kuki batwanga? Ariko nubwo batwanga bazi ko tuyoboye, abirabura turayoboye. Kuko erekeza muri football nubwo batwanze, ariko basketball turayoboye. Basketball ni bande bayoboye? Michael Jordan, kubitaho ba LeBron. Abo bose ni abantu babirabura bahagakabye muri basket. Nujya no mu yindi mikino ukajya muri hip hop uzasanga ari twe tuyoboye, ariko aka kanya muri football bari kutwima ibiganza. Muri make bari kubona ko imikino yose turaba tuyikabye, ariko mutagira ngo nibyo nje kwibandaho. Reka nze nimanukira n'ibintu bitangaje byabaye mu bihumbi 2004. Muri 2004 ibitangaza byabaye. Ariko mbere ko dukomeza, manzu ndebere ko wakanze subscribe kuri Retina. Aho ni kuri Retina wahageze, wo kanda subscribe. Twikomereza dutangira 2004, ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza yatwaye igikombe cya champion idatsinzwe umukino n'umwe, itozwa n'umutoza w'Umufaransa witwa Arsene Wenger, bayihereza igikombe cya zahabu. Ariko kugeza na n'ubu abafana ba Arsenal amaso yaheze mu kirere, umva imifu bari kureba hejuru nk'imifuka y'ishati, noneho bari gutsindwa ni wareba. Igikombe nibaheruka kugikoraho, bagiheruka 2004 muri make ni umwaka wabaye ibitangaza kuri Arsenal. Twikomereza twerekeza mu gikombe cy'Ubudage, Werder Bremen mu Budage yatwaye igikombe cy'igihugu, itwara na champion igitwaye Borussia Dortmund na Bayern Munich ziraho zasamye zikubitira zandagaza ni wareba. Kandi mu gihe byari biri kuba mu Budage, ni nkuko no muri Espagne ni bari borohewe. Ikipe nka Real Madrid na Barca bari barigize ibihanganye ngo batwara ibikombe. Ikipe France yaraje batwara igikombe bakiraho bakanuye, kuko yaje batwarana igikombe. Umva, ikipe yatozwaga na Rafa Benitez itwara n'igikombe cya Europa, icyo gihe yitwaga UEFA Cup. Valence ni yari yoroshye. Icyo gihe yatsinze kuri finali ya UEFA Cup, yatsinze Marseille kuri finali, yari iyobowe na rutahizamu Didier Drogba yaririmbye wabonye. Muri make yatashye ari kureba nk'ihene bagurishije isize abana mu rugo mu kiraro. Twikomereza amakipe rako bitari byoroshye, amakipe batakegaga ko yarengana kimwe cya kane. Iyo nayindi muri 2004 ni FC Porto na AS Monaco muri Champions League. Nabwo aya makipe yahawe amahirwe, ugereranyije abantu benshi baravuga ati aya makipe ntabwo ashoboye, ariko byaje kurangira aya makipe nka FC Porto na AS Monaco zigeze kuri finale, aho byarangiye ikipe ya Porto yatozwaga na Jose Mourinho, nawe wari ukiri umuto utari ufite izina rya danger izwi cyane. Byarangiye yatsinze Monaco ibitego 3. Monaco icyo gihe yatozwaga na Didier Deschamps, ubusigaye utoza ikipe y'Ubufaransa murayizi, nayo iri gukubita nubwo Argentine kuri finale ya 2022. Argentine yaje kuyikubita kuri finale kuri penalty, ariko murabizi ko n'Ubufaransa butoroshye. Ariko icyo gihe Didier Deschamps yatozaga Monaco, ariko Monaco nayo yaje itsindwa na Porto ibitego 3-0 ikipe ya Jose Mourinho. Twikomereza icyo gihe ko bitari byoroshera, Ubugereki bwatsinze Portugal ku mukino wa nyuma, igitego 1-0 ku mukino wa Euro.
icyo gihe Ero yari yakiwe n'ikipe ya Portugal mu gihugu mw'imbere, ariko Portugal icyo gihe yari ifite abasore nka Cristiano Ronaldo, CR7 wari ukiri muto, ba Figo, Rui Costa, ariko byarangiye igikombe kibavuye mu ntoki. Icyo gihe Ubugereki bwarabatsinze kabisa igitego kimwe, umva kiza nk'umwakira kabisa, ikipe iririmba ugwibonye. Twerekeza tugaruka hano mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport yatwaye igikombe cya shampiyona, ariko biyisaba imyaka 9 kugira ngo yongere igitware. Icyo gihe Rayon Sport yaragitwaye iraserebura, ariko nayo yasi kubita imyaka 9, umva ikibona mu binyamakuru abandi bagitwara. Twigarukira Amavubi yitabiriye imikino y'igikombe cya Afrika. Icyo gihe Amavubi yaviriyemo mu matsinda, kuko yari mu tsinda A, aho yahuye n'ikipe ya Tunisia, Guinea na Congo. Icyo gihe byarangiye Tunisia iyoboye n'amanota 7, Guinea ifite 5, Amavubi bataha bafite 4, Congo yo ifite ubusa. Amavubi ku mwanya wa 3 ko turi kumva tuyoboye, kuko n'uyu mwaka birangiye gisubiramo byanze nyuma y'imyaka 20, naho dusigaye turi ku mwanya wa 3 bitewe n'umwenda w'ibitego 2. Ko nagenda nababwiye n'iyi nkuru yari babaje ku birabura nk'uko byagenze muri uyu mwaka. Vinicius bamwima Ballon d'Or no muri 2020, muri 2004 naho niko byagenze. Thierry yaje kwimwa Ballon d'Or, igikombe gihabwa umukinnyi witwaye neza gitangwa n'Abafaransa. Thierry bamwimye Ballon d'Or bayihereza Shevchenko, umunya-Ukraine. Noneho icyari gitangaje, Thierry wari witwaye neza cyane, ni yabaye n'uwa 2 cyangwa wa 3, kuko yaje ku mwanya wa 4 akurikiye Ronaldinho. Ko numva abirabura byaje kugorana. Thierry nawe byarangiye bamwimye Ballon d'Or. Rero ibyo nibyo by'ingenzi n'abatoranyirije byabaye mu 2004. Nawe umbwira ibyo naba natarutse, cyangwa umbwira nk'undi mwaka nabagezaho ibyabaye byari bitangaje nko muri football, basketball, volleyball, mbese hose nagerayo. Ariko nubutsa kunkandira subscribe, turacyari kuri Retina, nkukubita top 10, nkukubita ibintu bitangaje, nkukubita inkuru zitandukanye, nkukubita amakuru y'ibyamamare. Uracyari kumwe nanjye Lilibi Osama. Retina, ciao ciao, nakagaruka. Shalom.